bai vek ole veina chuanin algebraic expressions and identities ti kan en hawanga kan zir ho don ani le ama sabra chuanin enge algebraic expression kan ti chu an algebraic expression is a combination of constant variables and algebraic operations plus minus multiply division algebraic expression di chuanin constant te number tamo alapon variables x kan ti te y kan ti te z te pon yang chu le khami plus sign ho khamo plus minus divide ho kan ti ho kha algebraic expression chu ta vain an chiang tro algebraic expression chu constant ho mo constant ho jong number ho jong 2 3 5 mo khatin ho jong chuanin variables kan ti ho x y z kan ti ho kha variables le khami sign kan ti ho plus minus ti ho jong kha algebraic expression chun ta ni antinain 3x plus 5 te 2xy minus 7 te le dang dam tak te po yang su tro tambe x plus 2y ti te po mo kha khang ho jong kha algebraic expression ho chun ta ni combination of constant mo combination of constant variables le algebraic operations ho kha kan ti te chun ta ni khami mix ho khamo khami sum ho kha kan chiang tro next chuan types of algebraic expression om le ta ni chu ho chu phate te kan soi lenga ama sebra chuanin tram khan nei ho chau kha etian 4x number dang om lo ho kha monomial kan ti monomial chu tram khan nei ho chau etian 4x 2x 2y tam te po mo chun naksa chuanin tram ni nei ho chu binomial kan ti le ta ni tram ni nei chu hei x plus y chu pahni ni chu tro monomial chum pakhat chu nia 4x top pakhat top ania binomial chuan tram ni nei x plus y mo x plus 3 2 plus y te pon yang eng po kha 2 tam nei ho jong kha binomial kan ti ta ni naksa chuanin 3 tram nei ho kha chu trinomial kan ti le ta entian x square plus 2x plus 1 mo x square plus 2y plus 1 te x square entian y square plus 3y minus 5 te 3 tam nei ho kha trinomial kan ti ta ni chuanin pathum ai le tram khom le chu polynomial kan ti ta chun ta ni polynomial one or more tram khang ho jong kha khai khom na chun polynomial ka sei liang tram khan nei ho jong kha monomial kan tia mo chuanin tram ni nei ho jong kha binomial kan tia tram thum nei ho jong kha trinomial kan tia khang ho khai khom na chuanin polynomial kan ti ta ni chu one or more tram polynomial kan ti chuanin monomial pon ni theia binomial sina po kan mang thei tho trinomial sina po kan mang thei tho khang ho jong polynomial kan ni se specific to do kan monomial kan ni one or more tram hello tro va kha sei liang monomial chu tram khan nei ho jong kha 4x 4y 4z 2z ti ho jong ha monomial one tram monomial chu 2 tram nei ho jong 3 plus y yang ta po 5 plus x yang te monomial chu tram nei ho chu ho chuan polynomial chu khang ho jong kha one or more tram ho kha polynomial ni chu kan types of algebraic expression chun ta ni an sha thiang tro ultimate monomial binomial trinomial polynomial next chuanin like and unlike terms an ho le don ta ni ama sabra chun variable kan ti chuanin x kan ti te y kan ti te khan ta ni like terms kan an ma sanga like terms chun same variables and powers variables kan ti chu kha x y z ho khan ta ni chu example 3x and 5z sorry 3x and 5x hey x an enang ve ve tin x power kha 1 ve ve nia chuan kha like term kan ti chu ni ta ni
chuanin unlike term chu like term opposite che kha different variables or powers example 2x and 2y 2x le wa hain ang lo wangin kha unlike terms kan ti chu ni ta ni a lo tro like terms chu x in ang ve x le x om ve y le y chun y an ve ang z in chun z an ve ang kha like terms kan ti chu ni ta ni unlike terms chuanin x le y an ve ang x ve ni theilawa y ve pawh ni theilawa x y z pawh ni theia 2x and 2y upon 2y and 2z pawh ni theia oh unlike thu chang pawh na hriat vak theia like ai chuan in ang khan ni mai a unlike ai chuan ai ang lo khwa ni mai a oh more kan ti kan so ta tu question na hian 3x plus 2 kan nei a plus 2x minus 5 kan nei a bracket 3x plus 2 plus 2x minus 5 chuanin x plus 2 5x chuanin plus 2 le minus 5 kan ma nen oh we kan sin oh combine like that kan tia 3x plus 2 kan nei tro chuan plus 2x minus 5 kan nei lia bracket kan ho tro bracket kan ho 3x plus 2 tu lang aya lai a plus chuan bracket kan tanga 2x langa minus 5 kan lia ni ai nang ka dun ta ni 3x le like ai nang le ni chuanin plus 2 le minus 5 plus 2 tang minus 5 kan minus 5x minus 3 oh next akan kan liang multiplication of algebraic expression use distributive property oh use distributive property kan liang hei poi har lawa thil simple tak ania x plus 2 le x plus 3 kan nei a kan chaw dan chu tu nam yang chi khanin tunai chuanin kan tram pani kara hian plus som lawa minus pom lawa om le chu multiply tu tina oh x hian x le 3 kha kan multiply nga 2 hian x le 3 kan multiply le do tina ni oh ma sabra chuanin x into x chu x square tro plus x into 3 chu 3x plus 2 hian kan ti ve liang 2x into 2x chu 2x plus 2 3 za chu 6 chu x square plus 2x le 3x kan plus 5x lo chawanga chuan plus 6 x square plus 5 plus 6 lo don che ta ni kan man tro kan chi la oh me lo nia kan nia tro plus 3 kan ni le ka ala ya hian ang ma sin lo chu ina ni chuan x plus 2 hianin x plus 3 kan multiply lu ve x plus 2 tanga x hi x plus 2 tanga x hian x plus 3 kan ve kan multiply lu patang hian x 2 x square plus ania plus x into 3 2 3x tor tin plus 2 hian kan ti ve le chiang 2x 2x an chuak nga plus oma plus 2 3 za 6 nia 6 lo chuak chuanin next chuanin 5x plus 2x plus
5x plus 3x plus 2x plus 6 chuaka like jump man ti khatro 2x le 3x kam plus anga 5x chuaka nga ai chuan kan final answer chu x square plus 5x 6 kha kan final answer ram ni don ta ni kan man selem na sakang ka thai identities in algebra standard formulas used for simplification ka endon ni hai pai mo ema bayat turan musabra ngai mitel law tuanin mi ka sui hai mi te pathum ta ko law ni so formula ba ngai tu thiam te turan ni mai number 1 chuanin a plus b whole square kan ni chu a square plus 2ab plus b square a plus b whole square chu a square plus 2ab plus b square number 2 a minus b whole square kan ni le chu a square minus 2ab plus b square a square minus 2ab plus b square wan le chu hi adang lam na jong chu plus le minus hi nia abak suin ang vek hi ti sual ol khom me chuang chuanin luk takin kan endonia wan le chu adang lam na chu plus le minus che hi number 3 chuanin a plus b a minus b chu a square minus b square a plus b a minus b chu a formula chu a square minus b square ni le hoyi kan next using tu ta mi kha kan hang don chit ani x plus 5 whole square chu ngai kan di kha tu ta mi kan le number 1 le plus b whole square ina a plus square chu a square plus b plus b square draw x plus whole square kan draw kha kan me lo nia formula kan ta bon mai dai chung kan a chu nge x kan b chu nge 5 a plus b whole square chu a square plus 2ab plus b square nia ai chuanin x plus 5 whole square chu x square plus 2 a chu 1x ania 1 b chu 5 2 5 za 10 10x plus b square kan b chu 5 ania 25 chu x square plus 10x plus 25 kha kan answer formula next 3x nila lelo kang n le lelo kang 3x minus 2 whole square n ni ngai dang per le number 2 hi taro hai a minus b whole square hi a minus b whole square chu a square minus 2ab plus b square ai dang chen hi kan a chu 3x 3 chau ni lo nia dai chuan kan a chu 3x hi kan a kan chuan b chu 2 hi chuanin a minus b whole square chu a square minus 2ab plus b square nia a square chu 3x whole square chu 9x square tero minus 2ab nia 2 3 are 6 6 2 are 12 minus 12x plus 2 square chu 4 9x square minus 12x plus 4 kha kan answer kha ani kan answer final answer chu poi mo ba chu kan formula si kan ne ya thiam chen le tur ti dan mai hi kan practice question ani ya an sinila ma rom lo nia du le lo dam ni la number 1 x plus 4 whole square number 2 2x minus 3 2x plus 3 number 3 to expand a minus b whole square formula thiam chuan thiam ha min kha pai mang don lo nia formula kha pai mol ania le kan chuk theng han mai em anh sinang kan answer adik khomem formula kan thiam chuanin he chuan thiam phan le chuan a to nan a khai khom nan
expression combine constant and variables. Identities help simplify quickly. Practice using standard identities. Constant variables มีเฮาค่ะคันเทียmga inang sila ka explore ne dan ta khom sila nga tonin na mo ba chu formula ka tia nga mi ma kan ba thei ni uluk ta kai min law